Meru TV Kenya kamera itwikite githaga ria siasa ukethira ukiruta moni yaku nkaithira nkijathoma kirimetha ya nteto twambiririe na gisiasa na nacio ni siasa cia murengo jo wantam irashitite na mbere gutamba katetune ka Meru rentuko ya ijiri ndionga ya atongeria vinara barotererega na thirikari kaunti-ne ya Meru bagikinyantere shetianie na Embe bakiaria bare Mikindori nibaitite na mbere gukuthuranga ikuthona kumenyera manyiri utongeria bora William Samuel Ruto nkiroki akiareri Gachagua nona nitie gutumira mirairi ithagara gisiasa akiolotera kira akuga ni Rais William Ruto kwangaratania thoko ya kimera kamera riboti gutarirwa ni Adams Muturia wa Therenja. Ndionga United Opposition Tereja Mikindori gicigo mbunge gatiganisti aratongore itwene ura wari munini na Rais Gachagua bombete kwithabe kinyaku bakari bethirite bakimeneria bunene bomba tongore ba kaunti ya Meru aronga vana mutuma ntwethingia mubunge wa Ekuru Karambuka Ileme amona Senator Meru Kadhuri Murungi. Huyu Kadhuri Murungi aende asiende? Ni one term si one term. Kuna mama mwingine mfupi anaitwa Kairemia. Amekuwa msaliti. Aende asiende? Aende asiende? Muko tayari? Muko tayari watu wetu? Ni bure si bure? Si ni bonoko? Na hii gavana yenu? Hii gavana naitwa Mutuma? Ni bonoko si bonoko? It's a fake governor. Mulichagua hiyo gavana? Nyinyi watu ya Tigania. Hiyo mtu naitwa Mutuma amesukumiwa sisi na Kasongo. Mulimchagua? Aende asiende? Atembea asitembee? Mwana boi bethirite bakigweta thina iretite na mbere kumba kwithe kirumira kirumibamira bakiure munini wa rais wa Nandi tawe Profesa Kithure Kindiki kumba kwitha kiarerio ntubu. Sisi tuko na shida hapa ya Meru. Wewe Soprano ongea na Ruto na watoto wake wawachane na biashara ya Meru. Wawachie wa Meru. Ruto na watoto yake wameingilia Meru. Ndio tumepata shida. Hapa Tigania, hapa Igembe North. Wakora kutoka Isiolo na Samburu wanapiga wa Meru. Wewe panga askari Soprano wakuja hapa walinde wa Meru. Pana kuja kuletea sisi maneno hapa tia fire si fire. Hiyo ni fire gani na wa Meru wanapigwa hapa? Mimi Mikindori naomba tu tusikilizane kinyumbani. Hatuna ubaya. Kwanza mimi nasema Kindiki nitakaye tu. Nitakaye tu. Mimi sitashinda ni Kindiki, lakini Ruto. Hai. Jabwa. Kwa hivyo lazima sasa tuongee kinyumbani. Na ndio nimekuja hapa leo tukiambanana na ndugu yangu huyu. Hata nilikuwa wakati mmoja huyu mtu wetu Mpuri wa Mpuri. Mwiye tulikuwa naye huko Kizu alikuwa anasema Mporo alikuwa huko Sekuru na mimi tukazunguka. Alikuwa anaimba Ngai Baba Kalonzo Rais. Ngai Baba Kalonzo Rais. Mkimuona mkumbushe hiyo story. Na alikuwa rafiki ya Raila sana. Lakini sisi hatuna ubaya. Ndio tumekuja nyumbani. Mudharumithe Lenturi nombeja kwithira katha karibaba gontuku icigombe gatiganisti akua kirendio nkiri chonde bombete kwithira kibuithio tino ange bombete kwithira bakiono kiri bora bwithirite boi gontuku akiromba tongore be icigombunga bubinke kumba kwithira bakialelio Mikindori bombete kwithira bakiamukira tongore mwanya. Mikindori iratware na thina muno last time utonya nio yatwetegeria Kande bore ibo ya sana tumetuwa Mikindori kwa kutukubalia kuja kuongea nanyi hapa Mikindori. Munajua last time tulikuwa hapa 20th June. Tulipigana vita masaa mawili. Alafu tukaweza kufika. Mimi naambia vijana wenu asanti sana kwa kuona tufanye kazi pamoja. Kwa kuona ni muhimu sisi wenyewe tushirikiane kama ndugu na ndanda. Na ndio mnaona hakuna vurugu, hakuna vita, hakuna umwagaji wa damu. Let us commit as a Meru people that never again should we fight
on account of political competition, tuumizane sababu hakuna maana. Na niombe wale wengine kule mbele tunaenda, muombe ama muige mfano wa watu wa Mikindori. Hatujakuwa na shinda yeyote. Kwa hivyo kama wewe uko mbele huko unapanga vurugu, tafadhali be clever, copy, learn from the people of Mikindori, because this is a very, very good show of unity. Report ya Meru TV kumatiane Betanda Mutsuria wa Drenja. Na ndeto tegere kiriro na gukaya kwa mushie Josusan Kathekia kumanteresha athirurujine uria mwana wawe Nandi arigite cibitari kwa igita ria mwaka jumwe inya nyuma ya kurigitwa ni cibitari imwe rinteresha maili 3 ubunge kia Igembe Central na ria augite gitumi kia mutana wawe kana mwana wawe kwithira gikabirwa na gwikomateka cibitari kwa igita riu rionde ni kontubwa mbiro ya cibitari ya mung'anaji wa shilingi cia Kenya mbeca baribari milioni 1 ni riboti igutarirwa ni Murithi Waba. Mwekuru ukumenyeka Jasusani nethiritwo akirira igita ria mwaka kuma rutene rwa thiru uria withiritwo ena mwana wawe wajirue na nyingi areta cibitari ndene ya cibitari imwe ndene ya maili 3 Igembe Central aria akarite ku ndene ya mwaka jumwe musima junthe mwana uju abuite indi akagambeche cia kumurita cibitari. Mbeta wa Susan Kathekia kuma Athirugaiti iro my first born son mwe aombere ukamatoi waswa and I organized na murimo yo etwa schizophrenia Meru general ya uni oto ambererie safari yewe murimo na muthako wo kwa yetwe kinyama kana kako ka second born na ko inyako ikare athene kiu ninyako ikandangika cio kundethera nketungataira antu bathatu mukoro arena acute asthmatic mwana umunini no ayasa wiki ukunda aringairwa mbisa anara thimu anara kerwa mwana na yerwe kauma skuru nkamatoka nke hospitali uwonge na yetwe kuma mwaka 2023 ri umuthaka ambererie waswa indethera ndena itarere o musana ria kwingana nawe kwa kinye itare moko tweka kinya weta kuimenya atimenya wekirwa nguo na ngagi arengekirwa kethira ni akaranthi arari kuitethia atekiomba witethia na ngai itetheria wari manto yanka matere muno mwaka 2023 2024 mwaka 2025 mwaka 2025 nirorera kwa twekere burungu kurema no stabilize mosie kurema ikoria no mosie nda device nde muswere antu arawita ntare na antu kwa mwike nontu nara kuonde ndeta mbete to swotethio ke barande ta ke bo bambera nkanire mbesa cia cash kenda bombomba ndimitira mwana ntethera ndina mbesa cia kwa ndimitira mwana mbonete mbetete nkona MP weto John Paul Mwirigi promise ataomba ntethia mbetete nkona na ngavana twakarande nawe ataomba ntethia mbetete nkona women ref yawe mandra kailemia ataombera otethuka still ke promises ucio mpe yawa mbeza siendelea kwa accumulate ni kinyete itare more akinya tu yaka sobo kinya o milioni na nteombo miona na nteona njira yoswa iro mbete kuyao koria ntoba wendi boboya ketha kwibo pombo ontethia nkaomba kurita mwana ocibitare no nto kinya we na ko ato in depression thai no nto bwe itarera yare rariete kuo mwekuru wa kuma Athirugaiti ndene ya Igembe South na rikitie kuga we atina mbecha cia kurita mwana wawe cibitari nara kuonde amwira kinya the cibitari taubete ono kinya ni anto sometimes netherete nya kirigeri nya sore baeta kuona mwana watu kaibo kwenda weta kumuraithira lakini watuika ate wetikirwa bweta bumuona ene nteko mya nikethira imbero ere atomete yotoma barigeri anto beto muona kana imbithena lakini ito wetikia Murungu akamutethia na so far tukinyaneti ngona Susan nyatha ika changetie
arare kwa affected mwango watuika kinya mwiri jo sorota watuika afya ya mwiri ani ete sawa tura gwakwa tuturaga nwe akomborete nyomba na kumegita riu rionde tutura nwe kumegita riu rionde tutura na Susan Kathekia atura mithangiko we nuntu mwana aturaga njitwe o amwe na mwoni kinyuru ationa kimwe nuntu pa kwithirwa we aciari bawe kinya bone bajirwe nawe no rungamiraga ngugiji cionthe tabere au ikwari namba so ya antiowe twa karakara babo we aswa nawe burungu amunokia mathainiro nawe aso ikansa bonde bategete sununtu nawe waina gapesi family yo nendera kugeturunia ke basuguri kaira nyuma ni au no mwana na nenda ikema achenjia ambia gwita kara ya wengwa ambia kuranja akarara nyina wetu musie akayabankanya mawa agatinda kuthiruka na mawa nau na ndina arombete muntu ura umba kumutethia nikenda mwana ujo akomba kuma cibitari nuntu nabwire indi na teki ni cibitari irende ni mairi 3 baregete kumunekanira kana bamurekuria omba gucianira muntu ura ringi kwenda untethia matumire namba yekwa ya M-Pesa yayo 07 920 78 420 yeu nio nambera ntumaira na noyo nambera mbumba yomba utumika kwethirite kwina nethirite orete kou nkoria kiri bonde bara bombibwa na bara bombona na bara bambisie na nya bara batembisie bombo ntethia nikenda mwana omba kuma cibitari nikenda tomba ko unite my family na nikenda tomba kuria nwebo ya murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Nyamirigoni ya Igembe mawa Nigeria ria kwaragania mishamanio akiaria Profesa Gitile Naituli na atariritie kira akuga ni mpangaratano kiri kilengo kia gisiasa utumiri bwa akora kirimantu ya gisiasa kwaragania mishamanio ya gisiasa na aria auritie kwithire kuri na mitaratara miega ningi akionania kurega kunganiro kwawe ni igeria ria kwaraganwa pura karekere yoro ni untu bwa shame really kuinga barabara kutema miti ukainga barabara nonto siacha ibe yete Meru kuni kuonia ka Meru bare ajinga we are not fools turenda ntu bajaja bonde Kenya musima beye Meru batekwaya uti muntu obachumbura bere batwere ni ataba kwenda kubwithiria Meru na ne ataba kwenda kubwithiria Kenya twitigerie kana ture lakini utimenya kurieria ntu kwa hivyo ukethira imu Meru aroganizete yoro kuika miti barabarene tafadhali itobwithie mantu yaku na ange ukabwithia Meru itikariu Meru itikariu mantu atona akibwithua nthingi Meru irishimare ayo utemu Meru atawa kwaria na ringi baba kuingira ibao katubailele boya tore Meru uringira Kalonzo ithe Kalonzo imu Meru uringira Gachagua ina Gachagua imu Meru nende tuambire kuinganira twingware tukomba kundiro na antu ba Kenya kitha mutongoria Meru aroganizete kuinga barabarera tafadhali itukondo kwira atiri reka batwe tunome bwakwana kwa kuthikira antu ba Kenya bonthe obaba kenda kuyo twenderia njenda yo tumiure katumire riboti wikaithira itwa kanya ga gukunda gikombe kia rui ugeta kuraya ni nshokerete
Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gita riria ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikene jakwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki ciato ciena warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na ka deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega tulingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia au kioni-ini giaku etagwo Ifan. kuthura metha ya nteto twambiririe na mantu yigimbura ira itete na mbere kura kuringana na ripoti ya kithirikari kaunti 11 nira cithirite igikujira mbura ya gikondoria inde kuri nara kwethirite gukikujirwa mbura ya kung'ananiria na nterecia Tharaka ni imwe ya makaunti jara jethirite kuri na mbura ya kung'ananiria akiaria uri muritani kiri cukuru ya Tharaka University Moshiriano Mutiga na uretie arimi kumantere isha Tharaka kujukia kanya ka igitarire mbura kuibangania nonto bwa maketha jegita twitite ni riboti yedegara waigona Ndagitari Marisiano Mutiga lecturer munene ndani ya University ya Tharaka na murugamiri wa mathomo ma science na mathomo ma utonga bwa nthi narerete manto makonio garuruku bariera muno kagitani gakambura yurete kuriogo akiwa kura kwa mbura no kujanite na kugaruka kwa riera arahurite arimi kuma ntara ya Tharaka kuthikire na kwathikira thomi ba manto makonio riera nonto tayari batomerete mbura na kaura kuriogo riera iria cenjirie nonto bwa climate change rera ya chenjirie muno na itukwenda zaidi kuthikiria antu ba meteorological department no ntu na machines. In fact Kenya ina one of the best machines in Africa ana kinya ara meteorological department ya Kenya iri
USA America kinya cia we no iri kuthia April nduko predict ria mbura kaura bwega sana no ndurona ikiura ibatwete kaura kunkori arimi babathikirie zaidi na kwina thimu ciumba kwira antu ria mbura kaura na bure kauranga agakiuga thomi baba bariera tayari bogeta mbura no kethura na kathi na mbere akiuria arimi kumiandira itwerirwe na antu ba department ya meteorology ati mbura kaura bachoka batureka the mbura nene muno bachoka batura ikaendelea kuinkuria farmers mbura no kaendelea ibendelea kwanda na tuthikirie bora bakaithira baitura miankedu ngikaya ibature kugwata tibo murungu ende murungu na nkera tugume bakwitata bakumenya mantu mara makethia mari teno ende wetwika ikathia ngama bakathe mbura nene muno utafadhali baba tande tibo thukie mbeu bakande mindani yao nkoro kyake nenkera kithomo ari miguru ria kwanda kurira na gitara mbura akendikithia wandi bathana arugite kwanda thana gutomaga kimera gya karabwega nkoro kina kwethorwa kiri na maciara mega mwana gukiambithia imo cia ndei ukendaga mumea waku withira gwina maciara maingi anda thano tia wetagira mbura yaura ukathi kwa rimeria nuntu kuri na advantages mbingi muno cia thano. Number 1 mbura yonthe ekaura ya more kemera gyatumira. Number 2 kwe nitrogen fixation iruthagwo irweni na yejaga era mbure kwanjiria muti waku kawata nitrogen ira ya nitrogen flash. Ria mathatu mbere pest ichiarana singia sija kuthukia kemera yaku irio bya kugethia bikuumiria kutithira wena thina bingi mota wandete gitari ambura kuma gecigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV ri tukambita ndagara waiguna. Nayo ni matheta na kururia mata kwa biashara thokoni ya Kiengũ bara bacumiritie batongeretwe ni Mũrĩithi Mũtĩria kumeneria kiraba kuga ni gututwa kwa miti thokoni kiaraba kiolotera mtu kiombe ningi MCA wao Mũrĩithi ni kiraba kuga na ukundira kaune na bara nabo bakunyangerera. Riboti ya Mukiri Onkunja tewe ngombere kwanda miti kiri public land batu itwandite miti thimene itwandite mite masukuru itwandite mite irimene bya public no te muntu warenge no to nandire nieke ko ageya kuwatele na andre te wenko mbere batu tutura kwanda akari na biashara bathoko ya Kiengũ irerengembe history 1 ne baumirete na muthuro yo munene batongoretwe ni mukaririete wo nwe Mũrĩithi twithire kionga no tokwithira kuitonga bimwe biritete no temanga mitere ya thokone ye bakiwa ini mbiti cia Mũrĩithi Mũtĩria ura ni MCA wa Kontuko na ende anto kiombe baba kuita mite ni kaba kwenda kinya wa kathokone ya Kiengũ weka plot kama ndethire katethi miri muntu na woni ndeza mnyakamuri na propose kaune koka kethira ke station ya fire engine ndia batu tukorewa mazima moto Kiengũ antu betu kenda twethira turi nare karia ko ingwanda bomenye bara bakwenda otema mite kaba kwenda waka iwanje ne biu to bamenyere muno bakeya kungira bulandi ucie to banga na thirikari ni bonto tukuromba iba tukarie batu tianilie iwanje ubi ya wako no ntobike ya wakwa okura renge kugetha kwena inya kaitene kaune bonekete muno koletela MCA wa Kontuko no Mũrĩithi Mũtĩria bakiwate atiomba kwithira ke bathikire kinya kaita karabe na kirero na kinya nyuma ya kuringirwa ripoti ati antu bane botema miteye we utitalere ombere kwithira ke yukia Antonia watimbaru bawe Mũrĩithi Mũtĩria itugona autoteria andu betu bibo ni oma kana te oma autoteria kana autoteria ito mweta na to amwetera gendo mba autoteria lakini autoteria bitogu agatogu anansi na tu autoteria na reti ya autoteria kinya batwe torungana to asbrandi na raia beto ni genda to tetera into bieto te oma loisi andu beto to abithetera na biteta bwetegeria biteta kinyo gya gwetho akabietia to andamane kwa nema kana to andamane na to andamana bona to ne agieto ibo to geria te sasa loisi andu beto na binge birato kuwa torua bwana Mũrĩithi nerwe bauto engangare na tuivako kwa vako na chamani wetu na tuamwatela na tuatembea pamoja nikiana tutetera into bieto anza tutena mutheri beta wakanana lecho kasaro bumete Kiengũ central beyete akonia bayanto bakwa bathoko ya Kiengũ na chamani undingira thimo kwa twega kwena mete yeto yombete kuyukwa ne muntu individual na ne public nderware beyete akuthatera nonto chamani na to mikendi CC na retie na bonde kuma Kiengũ
na kwa twiko uti muntu kinya mwe ugamuthikira no ka kwira tute tukaira mite to akamata loi anto beto mite to miomba mutwe to miomba mongo loi gato era njau are nde ko unde ndo to mana ke murethi muti cia to amutarere akura cia turukire kainda na to mukorokia lakini kinya ofisi yake ateruora ithamba so yacoke kaingwa kinya to amweta to eno nto kinya bore ko kiengo ndene thoko kiengo atethikira na bothikira loi anto beto nenda ko me na bori anto beto kwa utho kwa kiengo ne agarere kwa ng'ombe goria kinya bwengwa boyeta kolelia bukya ya kamera kabo kolelia kiengo bwengwa bore asinya kinya inkuona ira to bienu ibitheri sana na inkuona bore anto bathari lakini utomere kuroma ento thoko ne kiengo no nto thoko kiengo ne chafukira kabisa na murethi atenda kumea manto akiengo. Nkiripotera Meru TV kuma Kiengo Igembe History Wande Igembe Central Mbeta Mokiri Onkonja kagitiro kau atongeria ba upinzani bakiaraniria na andiki ba nteto ni bagwetete ijara bakuga ni mpangaratano kiri thirikari ya Kenya Kwanza bombere bakigweta kira bakuga ni geria ria kuringa ukora kiri ndebe ya 2027 nontu bwa kweana ibande kiri baranabo batibateri kwithira bakewa kibande kuringana na sheria nkiriki ni bagwetete ndwa iraigweta na mbere Middle East gatigati ka Iran, Israel na United States of America na ria bogite kuria Kenya baba inge bare Middle East bara thirikari te kwariria mantu yo ninge bura bakombikia kwithira baithiria ninginya bagikinya nthigoro ya Kenya. Moreover, Kenyan passport is a sacred instrument of national identity. It is not a commodity and it is not for sale. Like the majority of Kenyans, the United Alternative Government is outraged by the credible evidence that the Ruto-led regime has engaged in irregular issuance and de facto auctioning of Kenyan passports and identity documents to foreign nationals, among them alleged drug lords, human trafficking lords, and rebel groups facing international sanctions. Of particular gravity is a confirmed issuance of Kenyan passports to individuals connected to Sudan's Rapid Support Forces, RSF, a militia whose Commander General Mohammed Hamdan Dagalo, commonly known as Hemeti, is sanctioned by both the United Nations and the United States of America for genocide and crimes against humanity in Darfur. That individuals linked to a sanctioned warlord responsible for genocide now hold Kenyan travel documents is not merely a colossal act of betrayal, it is a deliberate criminal enterprise masquerading as governance. The illegal issuance of identity documents to foreign nationals forms part of a calculated plan to rig Kenya's 2027 general elections and to deploy foreign militias as instruments for suppressing Kenyan voters. This scheme includes the unlawful registration of foreign nationals from Somalia, Ethiopia, Uganda, and Tanzania on Kenya's electoral roll, as well as the organized distribution of Burundian youth across the country as agents of political violence. We asked Mr. Ruto, how many more Kenyans must die on foreign soil before your regime accepts responsibility? No Kenyan citizen stranded abroad should be compelled to purchase their own ticket home. Repatriation is a state obligation, not a personal burden. A large contingent of Kenyan citizens are stranded in Middle Eastern countries, trapped in deplorable and life-threatening conditions made all the more perilous by the ongoing escalation of hostilities between Israel and the United States on the one side and Iran on the other. We are deeply disturbed by reports that the government of Kenya has in several instances demanded that stranded citizens purchase their own return tickets as a condition for repatriation assistance. This is unconscionable and a fundamental dereliction of the state's duty of care to its citizens abroad. Of Meru, we had also this.
Nio riboti yu ikaithira hitukinyithia muthia ya rato kubanganiritia kiri metha ya nteto. Thank you very much nonto bwa gututhura muno nto baku tugitwika nyombe nteto irairi na igweta kathetune ka Meru. Okolulu gututhingatira kiri mitando ya Kinandi ningi kwaraniria na bautwi kiurie kia bata ntuke narua gigukuri kakimira kia mira ke gutumika kiri ithaga ria gisiasa boni nyuma ya ugambuge aria mbaria gatigati ka atongire baraba kuwata mbaru murengo jwa tutam na bange bakugwata mbaru murengo jwa wanta mugushukaniria miario mantu ya igithoko ya kimira kia mira arimi kia bata kirebo ni kwithira kuri na kuruguka kwa thoko terese Somalia ningi Djibouti kulingana na wira ne bweki ne thirikari ya county na thirikari nene retu niritho tugeta kwaraniria na gutegera macokio aku gukirukira mitandao ya Kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Unibeta wakabwe mudharimi ithero rina igita rirega.